want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চে we want justice. Justice, justice. বিশেষ দেবরমানো যে বুথানের দাঁড়িয়ে আলঙ্গ মাচমনাই Macamnai, macamnai. বিশেষ দেবরমানো যে মার্ডার খেলে দাঁড়িয়ে আলঙ্গ মাচমনাই Macamnai, macamnai. হাই 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 আমরা বাঙালি হাই হাই Hai, 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 hai. নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ হাই হাই Hai, 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 hai. Hai, 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 hai. কেন ফেরলাম কেন ওই তুমি থামবে রে We want justice, justice, justice. We want justice, justice, justice. To get a murder, murder, murder. To get a murder, murder, murder. Now we need to know what's going on. What's going on? want justice. Justice, justice. Baram ginang bisoj debrama je buthane dati alongo macomnai Macamnai, macamnai. Mijo convention hi hi Hai, 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 hai. আমরা বাঙালি হাই হাই Hai, 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 hai. নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ হাই হাই Hai, 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 hai. we want justice. Justice, justice. মিজো কনভেনশন হুঁশিয়ার Husiar, husiar. আমরা বাঙালি হুঁশিয়ার Husiar, husiar. মিজো কনভেনশন হুঁশিয়ার Husiar, husiar. নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ হুঁশিয়ার Husiar, husiar. we want justice. Justice, justice. আমরা বাঙালি হাই হাই Hai, 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 hai. we want justice. Justice, justice. বারাম ginang bisoj debrama je buthane dati arrest ma khainai Makainai, makainai. নাকে চবা কটর চলি নাই Cholinai, cholinai. ত্রিপুরা হাসতে হরসুম চানাই Cholinai, cholinai. we want justice. Justice, justice. 26 আসরম বাড়িনি ত্রিপুরা মঠানি আঙ্গই যতন ন চিনি চবনি হামাই তাই চিবাইয়া ফরু जों दिनै चिनि ताखौ बिसोर देबरमा बोसोरमानि जों दिनै मुंगै जों दिनै protest ready जों दिनै बेहला बारगो जों खालायका आरो खालायमाका आउन मगै जों जतन हामबाय दङ जों दिनै चिनि खादुङा पान्दाव जों कासा काइनो चिनि त्रिपुरा हानि जतन चिनि बुंबारा चिनि त्रिपुरा सानो जों मेसेज काहारि नाम जों जों साइमाना जतन जों 1949 सालाव पूर्व पाकिस्तानी चिनि वानसारक बुं कलरक बरक चिनि इंडिया हा एबा त्रिपुरा हा बरक फाइका जों आफुरनो बरनो यासु सका जों मुसा वानसुगियावै जों बरनो यासखा जे चिनि त्रिपुरा हा बरक फाइकाय जों चिनि बरक चिनि त्रिपुरा सरक जों केसेब दा उनो उया जों अब वानसुगियावै जों बरनो चिनि त्रिपुरा हा जों बरनो जागारिका तै अब हायङै जों बरनो यासमा उलो जों हायनो हाय तैसा 1971 हायनो हाय तैसा पूर्व पाकिस्तानी फाइनाल न जों तैसे जासु सका किन्तु जों आजरा हायनो हाय बरनो यासमा उलो जों तीन त्रिपुरा हा आफुरबो जों वानसुगिया जे बरक फायो जों केसेब उनो बा चिनो ने बुं बार जों चिनि जुंगा लकडाउन जों आबनो वानसुगि ओइ बरनो जों था कतर खाय जों यासुगि जों बरनो जागा देखा किन्तु जों तिनि नगो जों तीन त्रिपुरा हा चिनि ब्रो मिजोरामनि फाइनाल बरक एक्चुअली बरक मिजोराम निया तीन त्रिपुरा हानि न बरक जखन लुमुले खायब्रो बरक मिजोराम थाका थांगै 25-26 বছর পরে হাইনো হাই তিনি চিনি কাঞ্চনপুর বরক ফাইপিকা মিজোরাম টংনাनै असुबिदा आङै किन्तु তিনি बरक जखन फाइका बरक फाइब्रो गाय चिनि 1949 থেকে 1971 सालाव फाइनाय वानसारक बुं कलरक बरक आपनो प्रोटेस्ट खायगा जे रिफ्यूजी गो बैक चिनि रियां बरनो आबाहाय हिंगा किन्तु जों आपनो जों তিনি प्रोटेस्ट माखायो बरक बुं बारा बुं रक बुं चिनि बुं बारनो खायमान बरक टाउन बगै फाइनाल बरक आपनो प्रोटेस्ट माखाय जों आपनो वासुताय दङ चिनि त्रिपुरा हानि बरक तै चिनि नागरिक सुरक्षारक बरक आपनो बंनि खादमा चिनि खादमा पानो बरक अब हायगे प्रायनो बरक अब हायगे खायो जे जोंनो बरक केबेंगो तै जों साइमनो चिनि ताखौ बिसि देबरमनो चिनि नागरिक सुरक्षानि जे लिडारसक बरक हायगे बुथाका चिनि बिसि देबरमनो वाक टक बुसामा हायगे बुथालाखिया जों जतन दकना फेसबुक गो आबनो बगै चिनि खादुओ चिनि मकले मुक्ति क्लायो मकले मुक्ति जागा चिनि थ्रिनि बकल कोगो मुक्ति कोगो जों अब जों वासुताय क्लायो चिनि त्रिपुरा हानि बगं बारक आबनो तै जों दिनै चिनि त्रिपुरा गभर्नमेन्ट तै चिनि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट जों मेसेज नाबो जों चिनि बिसि देबरमा जों जास्टिस याखाय जों चिनि असबा तेबो कतर थांनाय जों अब हायगे जों बुथागिया जों दिनै नगो काजनपुर पनि नागरिक सुरक्षारक आ जागा खायब्रो बरनि आरो सीपीएम तामो बीजेपी तामो कांग्रेस बरक बेबांग थांजागा फैयो चिनि रियां बरनो बरक प्रोटेस्ट खायगा जे अरतन या नै जों आपनो वासुताय गलायो चिनि बुं बारक
sini orang sini jalan di pasarok sung CPM Kongres khai tanai rok bebang na sung kopung klai borok khai di sung borok khai kira sung hansa khai sini cobo sung juri khai di sung abra protest khai sung jata justice simana bagai sung jatna koi jau hambai. I would like to thanks all the media person you have attend at this very evening, and I also thanks all the colleague who had supported in our this evening candle rally as a condemnable brutally being attacked our respected Biswajit Debbarma by Mizo Convention and Nagarik Suraksha Manch under their protest relay. He is being brutally attacked. So in this case, we demand from the state government that who is the murderer, who is the culprit, he should be punished, he should be arrested very earliest within 24 hours. Otherwise, we Triprasas, we are not going to keep quiet. We are going to open our mouth. We are going to start our rally more strongly. We really condemn who has brutally attacked under the leadership of Mizo Convention and Nagarik Suraksha Manch, and we want clear stand from Mr. Pachau. What is his intention? What is his thinking? As a indigenous, as a Triprasa, what is his stand? He should be clear. Otherwise, Triprasa is not going to tolerate what is they have done to our respected GOP employee, Mr. Biswajit Debbarma, and also we totally condemn those Mizo Convention and Nagarik Suraksha Manch that in Kanchanpur district 144 CRP being imposed. How can they protest in front of SDM office? We cannot tolerate all these things. So Indian government and state government should take serious action against all those leaders. So Triprasa, we want justice very earliest, and who is the culprit, he should be arrested very soon. And this is just starting our rallies. We are going to start in earlier days more strongly. So state government should take very earliest step to those culprit to arrest. Otherwise, we Triprasas not going to keep quiet. We are going to stand more continuous, more condemnably. So I would like to thanks, and I would like to request state government and central government too. All those brothers and sisters should be very much earliest to be settled down in Tripura. So since they have been suffering for 23 years plus, so they have to be settled very earliest. How can you are very eager to accept the Bangladeshis and Indonesia or somewhere from outside or foreigner, and you are not thinking the Indian citizen to accept in our own country? So first of all, kindly think for those Indian citizens, how to settle them. They have been suffering more than 23 years. So they have been stopped 6-7 months back, their ration. 6 to 7 sisters and brothers being died over there. So kindly do arrange very earliest their settlement, and who have given the rights to those Mizo Convention and Nagarik Suraksha Manch to protest. And Indian government and state government should clear very earliest. So we want justice within very short time, and this is our request and this is our demand. Otherwise, we are going to continue our protest more strongly. Thank you. Justice sebagai jeng protest mak, protest kita ni macam nak kaja jeng, bersangka bawa jeng jemunar Mizo Convention, Nagarik Suraksha Manch, ka bebak, korok budalai protest kayak ini, cini riang loh, cini cini bukan korok dari settlement umboy tonan ni jaga usi bertin protest kelai tu mungkin kayak, abo to central government by already borok agreement signing by ka state government ni. आज जगह borok dini borok kaisa protest khaima ni puno mane kri hai protest borok government by khaima no dini duty pai phane kaisa sengrak dini state government ni no mokasa sebok
bono tini wak tok sui buti heke boi butharmani belai khadu haisi chung tini omde heke no tung chun chin dofani borok chini tak busi debar mani protest chung bono bin justice rina na bagai chung tini joto palkhai kebo party hewo chung joto tipra sarok thancha ke justice thane chung justice ri makai belai chawai chi ani gobong abon tongnai tipra hasun joto tipra sa joto borok no chung chini tak busi debar buthar jamani justice gono dinani bagai chung joto palke protest kai chung justice nani kon joto no am degana kami am joto jagan joto no palkhai chuba chuputun asmo ang chin tipra sarong sija sidi te buru sija sinai chung te busuk khakha sinai asuk sawinan ko